nagbabagyo ta, makita kita lang yaw. Tatengak pala kururay, no, sino, tinalay nga pa nagtupad tataman pa nagbabagyaw. Sekretarya, pa nagbabagyo manan, malukab man dagiti simain, hanak to mga ilistad. Adan to man nagigagagarta nga lukabon namin isimnan, isunto manan, ti isura mo, tayo sunto man ti mawarasan, ti noodles kun sardinasan. Da kami nga mabagbagyaw. Awan ti malalamit ta, sekretarya, tanya nga raw, dagita kakanakam, dagita kakabagyan ti sursura mo, ta uray gagagara da nga lukabon dagita isimda, isudan tao, ti dati benepisyo na nga sardinas, sekretarya, nalaing kay launay, dagita kabagyam, hindi pa natawon, sekretarya, mag-aabot, aming nga pusti ti balay, hindi na kampay surat, piman, anya nga raw, tata, pa nagtutupad, agita yung listam ti tupad, iso ti pagkuray kayong tatagbabagyaw, no, dati malanslide nga kayo kada ko tabantay, tanga makalasa dagiti lugan, iba umuda kita nalaeng, ngayon sura mo ti tupad, what? Ay, ang kagararami sekretarya. Ada malanslide ang mga pipipiangan ti barangay official. Dua kayaw kini kapitan. Alaam da kita sura yu titupad. Da kayaw ti mapanagdalus ta karayan. Lain kayo ti patatag magbagyaw. Nalain